الله وبركاته. جينا لكم فيديو جديد. جدي ولا ستي؟ بيعملها فيا فلازم ارد له نفس الكلام. طيب بصوا يا جماعه، جبنا لكم فكره فيديو يعني لذيذه وسريعه كده. هنا معانا النهارده حاجات في الصندوق احنا ما نعرفش. استاذ مجدي هو اللي يعرف فيها ايه، مجدي اللي هيقول لنا احنا صح ولا غلط. طبعا كلنا هنا قاعدين، اللي هيقول صح اكتر واحد هيجيب عدد هو اللي هيكسب ال 200 جنيه دي. تمام، مني ليهم، سواء هم سواء انا. لو انا هاخد منهم تمام، لو هم انا هديهم دلوقتي. ولو في 2 اتعادلوا مفيش مشكله، هدي كل واحد فيهم 200 جنيه. هنا دلوقتي في حاجات جوه هنا مجدي بس اللي هيكون شايفها. احنا قاعدين ورا، كل واحد المفروض يحط الحاجه دي نفس الحاجه اللي تحت. تمام، يلا بقى بينا. هنبتدي من الكبير للصغير. يلا لا، من الصغير للكبير. يلا يا استاذ انت اول واحد. يلا ابتدي. رص الحاجات دي، ما تبصش قدام. رص الحاجات دي عشان بابا يقول لك صح ولا غلط. قول كام واحده يا بابا صح. شوف عايز تحطهم ازاي براحتك. كده تمام. شوف كام واحده كده تمام بالنسبه لك. كام واحده صح. اخر اختيار خلاص. ها ولا هتعدل في حاجه؟ خلاص دول كده بس، خلاص كده ماشي. حاجه واحده بس هي المطابقه. طيب خلاص تمام. نبتدي اسامه بقى. يلا حاجه واحده. ادي اسامه اسر كده واحد واحنا كلنا صفر. اسامه كام واحد كام حاجه؟ اسامه حاجتين مطابقين. يبقى 1 2 تمام. يبقى كده الحاجتين دول. دلوقتي انا ها زيرو. خلاص كده. اه حاجه واحده بس هي المطابقه. طيب انا بقى ما انا مش عارفه. اندش. كم حاجه؟ خلاص كده. هو انا في حاجه عايزه ابدلها بس لا خلينا كده. كده ولا حاجه خالص من بتهزر؟ ولا اي حاجه. شايف؟ لا والله اديني كلها هنا. ولا اي حاجه خالص. ده انا صفر. صفر للاسف. واحمد واللي كسب هو كان احمد، عشان احمد جايب 2. لا، طب ما اسامه جايب 2. اسامه اللي كان جايب 2. امال ده جايب انا كام؟ جايب واحده وهو واحده. يعني اسامه اللي جاب 2. اه يعني اسامه هو اللي كسب. انت اللي كسبت. لا، ما احنا هنعيد. طب قول لنا بقى الترتيب الصح. لا هو كده المفروض اساسا بقى ده اسامه اللي كسب. يجيب الاربعه. الترتيب الصح اهو كده، وبعد كده كده، وبعد كده كده في كده. محدش فينا قالها صح. مبروك يا اسامه. مبروك يا اس. مبروك يا اس. انت ماشي واخدها وماشي. احساسي ان انا كسبت يعني. احساسك مش ايه؟ عارف. ايه حاسس بايه؟ بيتخرج من الكليه. حاسس بايه؟ معرفش. يعني حاسس بايه لما كسبت؟ انا زعلان يا جماعه ان انا خسرت. مش فرحان؟ ولا مش فرحان؟ فرحان. هتعمل ايه بالفلوس؟ عادي احطها في حصالتي واحوش عقبال ما اجيب اي حاجه. ناوي تشتري ايه؟ اشتري اي حاجه. زي ايه؟ حاجه حلوه لعبه. ماشي. وانت يا احمد احساسك ايه؟ زعلان. ليه زعلان؟ عشان خسران طبعا. خسرت. طب افرح عشان اخوك كسب يا اخي. ما فرحان بس. ماشي. وانت يا اسر؟ احساسي نفسي اجيب حاجه العب بيها. يا روح. انت طبعا مفيش خالص. لا مفيش ايه، احنا بس بنلعب كده بنسليهم شويه ونفرحهم. واعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب لو اول قولي مره يا آسر. تشوفوا الفيديو. الناس تعمل ايه يا اسر؟ تعمل ايه؟ فعلوا الجرس. بص لهم وفعلوا كده. الجرس عشان يوصل لكم. قول لهم يعملوا ايه؟ ادعوا لاخواتنا فلسطين. اخواتنا فلسطين اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس لو عجبكم فيديوهاتنا، لو اول مره تشوفونا وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الاشعارات لكل فيديو هننزله. ولا ما شفتوش يدخلوا عليه ويشوفوه. يلا عايزين حاجه. يلا نقول ايه؟ باي باي.